Skupština, zamjenici, članovi veća, predstavnici međunarodnih misija, predstavnici medija i svi ostali gosti, dozvolite mi da vas pozdravim i da otvorim zajedničku sednicu Skupština 4 opštine Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok i Zvečan. Nema mikrofon, koliko god mogu, trudit ću se da pričam glasno i vas bih zamolio da bude tišina, da ne galamimo mnogo, ko hoće neka se javi za rep, da bismo mogli svi da se čujemo. Pre nego što pređemo na dnevni red, da vas obavestim da današnjoj sednici od 119 odbornika prisustvuje 97, što znači da imamo većinu, da možemo da radimo i da odlučujemo. Za današnju sednicu predviđen je sledeći dnevni red. Podnošenje i razmatranje izveštaja o poslednjoj rundi razgovora u Briselu i razne. Da li neko ima dopunu? Nema. Da li se slažete sa ponuđenim dnevnim redom? Ko je za? Molim odbornike samo da se izjasne. Zahvaljujem. Protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujem da smo usvojili dnevni red. Prelazimo po dnevnom redu. Prva tačka podnošenje i razmatranje izveštaja o poslednjoj rundi razgovora u Briselu. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda biće predsjednik opštine Kosovska Mitrovica, odnosno i zamjenik direktora kancelarije, gospodin Krstimir Pantić. Izvoli, gospodin Pantić. Poštovano predsjedništvo, dame i gospodo, narodni odbornici, pre nego što počnem sa obrazlaganjem detalja razgovora iz Brisela, zamolit ću vas da sačuvamo dostojanstvo ove Skupštine, jer je ovo poslednja institucija zajednička naših opština i ne bi bilo dobro da sami doprinesemo tome da i ovu instituciju, kao što smo to uradili sa zajednicom srpskih opština, urušimo svojom voljom i razdorom. Mi na to nemamo prava i zbog toga će Srpska napredna stranka učiniti sve da se očuva jedinstvo naroda i rukovodstva 4 opštine, ali ne možemo dozvoliti da se ova Skupština... Molim vas, bez dobacivanja. Ko hoće reći, neka se javi. Bez dobacivanja. Ja upravo o jedinstvu i hoću da pričam. Bez obzira na stranačku pripadnost, jedinstvo mora da opstane i zbog toga vas molim da u diskusijama budete obazrivi i da biranim rečima govorimo o onome što je tačka dnevnog reda. Ja prihvatam svaku kritiku, ali ne bi bilo dobro da jedni druge vređamo. Što se tiče razgovora u Briselu, ja sam tamo prisustvovao kao zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, kako bi se lično uverio i preneo vam kako se u Briselu pregovara, kako se naša delegacija tretira, kako nas tretira Evropa. Moram odmah da vam kažem, to je moj stav, to sam rekao i posrednicima, članovima Evropske unije, da Evropska unija nije nepristrasna, da Evropska unija je potpuno na strani Albanaca i da pregovarački tim ima puno problema u radu, jer Evropska unija nije posrednik, već advokat kosovskih Albanaca, savjetnik, i sve ono što su u Briselu nameće srpskoj strani u stvari plan Evropske unije, odnosno Brisela. Poslednja runda razgovora u Briselu počela je 10. januara. Razgovarali smo 10. 11. januara, a onda su razgovori prekinuti i nastavljeni 15. 16. i 17. januara. Pre nego što počnem da pričamo o razgovorima u Briselu, samo ću da vas podsjetim na neke činjenice koje svi moramo da imamo u vidu.
Kosovo je postalo članica CEFTA sporazuma u julu 2007. godine. 8 meseci nakon što je potpisan pristupni ugovor koji je potpisan od strane UNMIK-a, koga svi ovde podržavamo i koga i zahtevamo da ostane na prostoru Kosova i Metohije, a tačnije sporazum je potpisan 19. decembra 2006. godine. Nakon što je proglašena nezavisnost, kosovske institucije su promenile izgled pečata koji je tada bio UNMIK carine u pečat koji nosi naziv Carine Kosova. UNMIK predstavnici, nažalost, tada su dali izjavu da je kosovski pečat u skladu sa rezolucijom 1244. To jest da ne krši pomenutu rezoluciju i da samim tim nije u suprotnosti sa CEFTA sporazumom, jer na njemu nema natpisa Republika, već samo Kosovo. Takođe, po pitanju carina, na osnovu izveštaja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, gospodina Ban Ki-muna, koji je predstavljen Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, Kosovo se tretira kao jedinstvena carinska zona. Na prelazima 1 i 31 po tadašnjem izveštaju generalnog sekretara primenjivaće se pravila za transport robe preko administrativne, odnosno granične linije u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, uključujući protokol koji su potpisali Srbija i UNMIK, kao i aneks sporazuma o CEFTA. U Briselu se od 10. do 17. januara razmatrala su se pitanja oko eventualne naplate carina, PDV-a i akciza na administrativnim prelazima. Evropska unija i kosovski Albanci su sve vreme insistirali da je Kosovo nezavisna država, da na njihovoj teritoriji, kako oni kažu, mora da se sprovode kosovski zakoni, kosovske regulative i da sve što se bude radilo na administrativnim prelazima mora da bude isključivo u nadležnosti kosovskih institucija. Mi se sa time nismo složili i sama činjenica da smo razgovarali 5 dana i da nismo postigli neki konkretan napredak osim oko toga da na prelazima treba da bude naplate PDV-a i akciza, ali nije dogovoreno ko će ih naplaćivati, kako će ih naplaćivati, po kojim stopama, čije zakonodavstvo će se primenjivati i tako dalje. Počet ću redom. Svi mi znamo da su na administrativnim prelazima postojale poteškoće koje su najviše osjećali naši privrednici prilikom dopremanja robe iz centralne Srbije. U mnogim slučajevima roba nije mogla da bude dopremljena na sever pokrajine, a neretko je roba bila vraćana, odnosno upućivana na ostale administrativne prelaze kako bi se naplaćivale carine, odnosno PDV. U Briselu je na naše insistiranje prihvaćeno da preko prelaza Jarinje i Brnjak sva roba, bez obzira na vrstu, količine i vrednost, može da uđe na teritoriju severnog Kosova preko prelaza Jarinje i Brnjak. Takođe smo insistirali, to nije još uvek dogovoreno, ostalo je otvoreno pitanje i rešavat će se u narednom periodu, ja mislim u februaru mesecu, da se procedure puštanja robe u promet vrše na strani Kosova, ali da u taj proces budu uključeni i naši poreski organi, pripadnici poreske uprave iz Kosovske Mitrovice, i da ukoliko se postigne dogovor i svi budu saglasni sa time, dakle ukoliko se postigne dogovor u paketu, a ne deo samo dogovora, da
onda taj novac koji se bude prikupljao na samim administrativnim prelazima bude uplaćivan u poseban fond koji će služiti za razvoj 4 opštine na severu pokrajine. Odmah da vam kažem, taj fond nije fond o kome priča Hašim Tači, to nije fond Evropske unije kako je pisalo u štampi, taj fond će se zvati Fond za razvoj 4 opštine i bit će navedena imena tih opština i fondom će upravljati upravljački odbor koga će činiti Srbin, Albanac i predstavnik međunarodne zajednice. Insistirat ćemo, to nije dogovoreno takođe, da srpski predstavnik u tom upravljačkom odboru ima pravo, takozvano pravo veta i da ukoliko se nakon 2 sedmice ne postigne konsenzus o utrošku sredstava, srpski predstavnik odluči na koji način će se potrošiti novac. Što se tiče računa fonda, ono što se čuje iz Prištine nije istina. Novac koji bude uplaćivan na prelazima neće ići preko kosovskog konsolidovanog budžeta. Ponavljam, neće ići preko kosovskog konsolidovanog budžeta, već na poseban račun koji će biti otvoren u nekoj od komercijalnih banaka. Oko toga se nismo dogovorili, osim toga da fond bude osnovan. Albanci insistiraju da ide preko kosovskog konsolidovanog budžeta, ali je međunarodna zajednica ovog puta pristala na naše insistiranje da novac ne ide preko kosovskog konsolidovanog budžeta, već na zaseban račun, tako da novac i naplata dažbina neće imati veze nikakve sa institucijama u Prištini. Naravno, ponavljam, ukoliko čitav ovaj paket bude usaglašen i prihvaćen u Briselu. Što se tiče registracije preduzeća, Albanci su takođe insistirali da trenutna registracija koju naše firme posjeduju više ne bude validna, već da svi privrednici se ponovo registruju u Prištini i dobiju prištinski PIB broj. Mi naravno na to nismo pristali, čak nismo pristali ni da se koriste UNVIK-ove registracije, već je na naše insistiranje prihvaćeno čak i od strane Albanaca da se koriste registracije koje je izdala Agencija za privredne registre u Kosovskoj Mitrovici. Dakle, gospodo, naši privrednici neće imati PIB broj iz Prištine, već poreski identifikacioni broj koji je izdala Agencija za privredne registre u Kosovskoj Mitrovici. To je dogovoreno i prihvaćeno od strane Albanaca. Insistirali smo takođe da na samom prelazu kontrolu robe vrše zajedno naši poreski organi, predstavnici EULEX-a i da sva razmena informacija ide preko predstavnika EULEX-a kako bi se sačuvala statusna neutralnost i ne bi došli u situaciju da direktor carina Republike Srbije mora da razgovara i razmenjuje informacije sa takozvanim direktorom carina Kosova. Što se tiče fonda, naš zahtev, Fonda za razvoj, naš zahtev je bio da on bude sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, a da račun fonda bude otvoren u Jugobanci, Jugbanka Kosovska Mitrovica. Naravno, to nije prihvaćeno od strane Albanaca, a mi nismo prihvatili njihov zahtev da sedište fonda bude u Prištini i da račun ide preko kosovskog konsolidovanog budžeta. To su pitanja koja su ostala nerešena i koja će biti rešavana u narednoj rundi pregovora. Zato vas još jednom
molim da ova zajednička skupština promeni odluke koje smo do sada doneli i da damo saglasnost i odredimo jednog člana koji će zastupati naše interese, a koji će biti iz oblasti u kojima se razgovara, dakle, o eventualnoj naplati carina, odnosno carine se ne naplaćuju po CEFTA sporazumu, već o naplati PDV-a i akciza na robu koja se doprema na sever pokrajine. Što se tiče samog fonda, činit će ga 3 člana, jedan predstavnik Srba, jedan predstavnik Albanaca i predstavnik Evropske unije. Odluke će se, predviđeno je da se odluke donose konsenzusom, ali ćemo mi insistirati da srpski član ima presudnu ulogu, ponavljam, presudnu ulogu i da na kraju budžetske godine bude njegov glas presudan. Što se ostalih tačaka tiče, predstavnici Evropske unije i Albanci su pokušavali da u ovim ostalim završnim odredbama podvuku jednu rečenicu kojom bi se Vlada Republike Srbije obavezala, odnosno dala saglasnost na primjenu sile protiv Srba ukoliko naše skupštine odluče da ponovo postave barikade, odnosno ukoliko ne budemo zadovoljni dogovorom koji će biti postignut. Ovo, ponavljam, što je postignuto, što je dogovoreno, do sada u Briselu je dogovoreno u načelu, nije konačan dogovor, još dugo će se razgovarati o naplati PDV-a i akciza, ali smo, ponavljam, izbegli tu zamku da obavežemo Vladu Republike Srbije da da saglasnost na upotrebu sile protiv sopstvenog naroda. Do postizanja potpunog dogovora, dakle o tome da li će biti naplaćivani PDV i akcize, na koji način, ko će naplaćivati, na prelazima Jarinje i Brnjak primenjivaće se režim koji važi do današnjeg dana, dakle moći će da se doprema roba iz centralne Srbije u nosivosti do 3,5 tone. Ja sam spreman da odgovorim i na vaša pitanja, koliko ih ima, pretpostavljam da će ih biti, o tome kakva je strategija pregovaračkog tima, šta ćemo mi u nastavku pregovora ponuditi Prištini, jer sam siguran da oni neke stvari koje smo mi predložili neće prihvatiti, ali u tom slučaju bi sednica morala da bude zatvorena za javnost. Hvala vam za početak, koliko imate pitanja, ja vam stojim na raspolaganju. Zahvaljujem gospodinu Pantiću. Ko želi reč? Gospodin Marko Jačić, narodni poslanik i odbornik u Skupštini opštine Kosovska Mitrovica. Dame i gospodo, na neki način malo sam prozvan ovde. Ja, imajući u vidu da smo čuli od još uvek važećeg predsjednika opštine Kosovska Mitrovica i zamenika direktora kancelarije, da smo ugasili Skupštinu zajednice opština Kosova i Metohije i da nam je samo ova jedna jedina ostala. Ona nije ugašena što smo mi bili nesložni, što je postao razdor i sukob. Ona je na svoj način ugašena iz razloga jer nisu bili raspisani izbori na osnovu čega je ta skupština zajednice srpskih opština i formirana. Znači, mi smo je formirali 2008. godine, jer je ondašnja skupština i vlada donela odluku da se raspišu lokalni izbori za celu teritoriju Kosova i Metohije.
I stoga su ti delegati u okviru te skupštine zajednice imali legitimitet, legalitet koji je potvrdila i vlada Srbije iz 9. septembra 2008. godine, imajući u vidu da je odrađeno na zakonskoj osnovi. Kako 2012. godine nisu raspisani lokalni izbori i za celu teritoriju Kosova i Metohije, nisu održani, jer je sama vlada bila rekla da se nisu stvorili uslovi, onda po tom smislu delegati više nemaju ni legalitet, ni legitimitet da jednostavno mogu da činu skupštinu zajednice opština, jer bilo kakvo pojavljivanje sa zakasnilim ili da tako kažem sa legitimitetom koji bi bio sa duže od 4 godine ne bi predstavljao validnost i na svoj način bi mogao da jednostavno kompromituje samu skupštinu zajednice opština. I mislim da iz tog razloga su i sednice prestale da se drže, imajući u vidu da sve što radimo hoćemo da budu u skladu sa Ustavom i zakonom ove države. Što se tiče izveštaja gospodina Pantića, čini mi se da postoji jedna nelogičnost. Ona se svodi kada je u pitanju CEFTA sporazum i kada je u pitanju taj deo priče i onaj drugi deo priče koji smo imali posle proglašenja nezavisnog Kosova. Do 2008. godine važilo je jedno pravilo, od 2008. godine jednostavno važi drugo pravilo. Pravna situacija na Kosovu i Metohiji se tipčino menja. Ostalom ja da vas posjetim da su naši građani po proglašenju nezavisnog Kosova 17. februara sami sklonili okove, da ne kažem granicu, da ne kažem naplatu, i setimo se toga da su naši građani zapalili Brnjak i Jarinje. Znači, sklonili su ono što ih odvaja od države Srbije. Znači, mi se jednostavno nismo složili sa jednom novom pravnom situacijom koja glasi samoproglašena država Kosovo. I otprilike namerno se ubacuje period i vezuje pre 2008. godine s onim periodom koji je nastao posle 2008. godine. Još jednu stvar da vam kažem, dobar deo vas je otprilike bio možda gledao, slušao na neki način verbalni duel mene kao poslanika u Skupštini Srbije i predsjednika vlade Srbije. Glavni ili neposredan uzrok za jedan takav sukob, verbalni ponavljam, jeste pre svega razmjena mišljenja na sledećoj osnovi. Ja sam prezentirao stavove koje smo mi usvajali ovde zadnje 2 godine, a oni glase pre svega da mi ne želimo nikakvu carinu, ne želimo nikakvu naplatu carine, ne želimo nikakve prihode koji bi se tim putem stvorili, jer ne želimo da prodajemo državu zarad raznoraznih carinskih prihoda. I ponovio sam ono što smo ponavljali svi skupo ovde, da jedino što mi želimo da plaćamo jeste da budemo deo poreskog sistema i da PDV plaćamo državi Srbije. Mislim da je to zajednički zaključak svih nas, uostalom taj zaključak donela i Skupština opštine Kosovska Mitrovica jednoglasno. Drugi razlog za sukob ili druga tema jesu pre svega takozvane paralelne institucije. Ono što sam želeo da kažem, da vlada Srbije, da pregovarači nemaju pravo da trguju institucijama srpske države na ovom prostoru zarad dobijanja datuma za početak pregovora. Šta je poenta priče? Poenta priče u tome da najviši rukovodioci države Srbije naše institucije na ovom prostoru su počeli da nazivaju takozvanim paralelnim institucijama. Znači, prvi put negde posle 100 godina
institucije i ova u kojoj smo mi sad ovde postaje navodno paralelna i da ona izaziva pre svega, da tako kažem, paralizu. Čiju paralizu, rukovodioci ne kažu, a podrazumeva se izaziva paralizu pre svega institucija samoproglašene države Kosovo. Jer ono što svi znamo, dokle god se ne vrši napad u Jarinju i Brnjaku od nezavisne države Kosovo nema ništa. I glavni razlog za ove pregovore jeste da se oformi, instruiše i da se jednostavno zaokruži ta država. Jer ona nije cela ako ne funkcioniše na celom svom prostoru. I kažem, to je glavni razlog. Drugog nema. Nažalost, mi idemo i dalje otprilike u istom smislu i u istom smeru. Zato ja predlažem da mi, imajući u vidu šta smo sve radili celo ovo vreme, to je 13 godina žestoke političke borbe za opstanak srpske države na ovom prostoru, to treba i da nastavimo i dalje. Duše, čak čujemo, pre svega nažalost od predsjednika vlade, da mi moramo da imamo institucije srpske zajednice. Institucije srpske zajednice postoje i u Kanadi, postoje u Australiji, ali mi smo institucija srpske države i dokle god imamo kopču za tu državu i država Srbija postoji ovde i nema nezavisno Kosova, a ima nama opstanka na ovom prostoru. I mislim da je to ključni razlog ove naše političke borbe. Na strani, što više negde od godinu i po dana vodimo jednu političku borbu za faktički da se država Kosova ne uspostavi na ovom prostoru, čak smo iz tog razloga održali i referendum gde smo sa punim pravom i ponosom mogli da kažemo o uspehu, da 99% ljudi je faktički protiv stvaranja institucija šiptarske države i bilo šta liči u okviru te šiptarske države na ovom prostoru. Znači, mi smo dužni da poštujemo i mišljenje građana koje smo pozvali da izađu na referendum. Ono što je značajno i bitno da se kaže jeste da mi ovu borbu treba da nastavimo da vodimo. Kakve su naše šanse za uspeh? Velike. Oni nemaju šanse ako mi budemo uporni, iskreni i složni da ovde formiraju šiptarsku državu. Prva naša stvar mora da bude pre svega da na svoj način nateramo Ustavni sud da radi svoj deo posla. Šta to znači? Znači da je poslanička grupa, ne samo Demokratske stranke Srbije, nego uz 3 poslanika Srpske napredne stranke obratila se Ustavnom sudu da oceni ustavnost svih dogovora, to jest uredbi vlade Srbije, koje jednostavno razbije srpsku državu. Nažalost, do dana današnjeg, iz kog razloga ne znam, da li možda zato što postoji pritisak vlasti ili iz raznih ambasada, to je već neko drugo pitanje. Ali mi odavde moramo u najkraćem mogućem roku da odemo i da pređemo gore na teren Beograda. Moramo svi da budemo ispred Ustavnog suda, da im damo jedan primeran rok od 7 dana da oni donesu tu. To je spas, ne samo za nas, nego spas i za ovu državu, to je spas da se ne razbija celovitost ove države. I zato predlažem da u što skorije vreme, ako Ustavni sud ne bude donao jedino razumnu odluku, bez toga da mi pre svega utičemo na odluku Ustavnog suda, ali je on dužan da se oglasi i da se izjasni. Neka kaže da sve ovo što se radi je u skladu sa Ustavom države Srbije. Onda ćemo jednostavno da imamo čistu situaciju i onda ćemo da faktički znamo da li smo mi na svoj način ludi, pa se toliko vremena bakćemo oko ovog posla, ili jednostavno, ako donese neku drugčiju odluku, da se vidi da smo pravo.
možda Ustavni sud pomogne i nama svima. Zato i mislim da sve ove odluke oko carina mi jednostavno treba da odbijemo. Do kada? Do konačnog mišljenja odluke Ustavnog suda. Ako Ustavni sud donese odluku da mi nismo u pravu, neka se onda formira ovde kosovska država. Mi, da tako kažem, protiv jedne takve sile jednostavno ne možemo. Druga stvar koja je ovde još, ili treća bitna i važna da se kaže, jeste da moramo da ohrabrimo naš narod. Izađemo na ulici, veliki deo naroda i sveta jednostavno misli da je ovo gotova stvar, da je završena priča, moramo da se okupimo, moramo narodu da podignemo moral i da jednostavno kažemo da nije sve gotovo. A nije gotovo dok smo svi mi ovde i dok se budemo politički borili. Zato i kažem, ako budemo uporni, istrajni, složni, jednostavno sprečit ćemo nastavak šiptarske države ovde. Još jedna podvala ima koja se na neki način volšeban krije ili predstavlja ovom narodu ovde. Navodno se vode pregovori, to smo imali prilike da čujemo, da se stvori neke zajednice srpskih opština. Ne može tako. To čak i u okviru platforme za Kosovo i Metohiju nije definisano jasno. Da li je to autonomija u okviru nezavisne države Kosovo ili je to autonomija u okviru autonomije koja bi se zvala autonomna pokrajina Kosovo i Metohija. U protivnom nam sleduje i preti, da tako kažem, Ahtisarijev plan koji se nikad nije pojavio u Savetu bezbednosti, a koga je Skupština Srbije jednostavno odbila. Zato i predlažem da se delegacija uputi i da ode pre svega kod predsjednika Srbije i da se jednostavno glasno i jasno kaže da li je ta Skupština zajednica opština u okviru nezavisne države ili u okviru neke druge političke formacije. Realno bi bilo i pravi način za vođenje pregovora jeste pre svega da se definiše sam status Kosova i Metohije, kakav će status pokrajine da jednostavno bude, a da se tek posle toga u okviru te autonomne celine borimo za prava i autonomiju Srba koji žive na ovom prostoru. Mislim da nam je to ključan i bitan razlog, inače doći ćemo u jednu situaciju da dobijemo Ahtisarijev plan na delu, koji je, da tako kažem, odbijen onda još pre 4 godine. I na samom kraju, da vas više ne bi zamarao svim ovim, lično mislim da sam se trudio da dam atmosferu konstruktivnu, fleksibilnu, bez poimanja svega i svačega, ali mi smo dužni prema svima nama, prema našoj političkoj borbi, da ne popustimo ni za pedalj i da ne damo bilo kakve i bilo koje naznake da ovde nastane šiptarska država. I ne znam šta su predsjednici opština, kakav je zaključak, ako nema, na svoj način bi možda bilo dobro da se ubaci, da imajući u vidu ovo što se jutros i sinoć dešavalo na takozvanom prostoru južno od Ibra, da izlazimo svoje neslaganje i da osudimo sve ovo što se dešavalo. Imamo spaljenu kapelu u Miloševu, imamo srušen spomenik borcima iz NATO bombardovanja u Priložju, srušeni spomenici Plemetina, Priložje, Miloševo, Klokot Banja i faktički celom šire Kosova, da jednostavno pokažemo svima da ne brinemo samo o sudbini Srba koji žive ovde, nego o celoj našoj braći sa cele teritorije Kosova i Metohije. Hvala.
li želi sljedeći reč? Gospodin Tomović, odbornik Skupštine opštine Zubin Potok. Dame i gospodo, evo opet smo se okupili ovde da damo doprinos srpskom jedinstvu na Kosovu i Metohiji. Zato vam se ovde obraćam ispred odbornika koji su izabrani na listi Srpske radikalne stranke, a glasovima građana na Kosovu i Metohiji koji nas svakodnevno pitaju šta će biti sa nama. Činjenica je da se stvorila konfuzija i prethodnih nedelja, meseci, zapravo od kad su počeli ti famozni pregovori o IBM-u kako zovu, i ja bih danas, kao i vi, bio najsrećniji da je moje prognoze i moje govore sa prethodnih skupština demantovalo vreme. Nažalost, desilo se obrnuto. Šta je sa našim prethodnim rezolucijama, šta je sa našim referendumom od prošle godine koji je usvojen na Sretenje, kada smo rekli da ne prihvatamo šiptarske institucije, šta je sa zajedničkim stavovima koje je usvajala Skupština Republike Srbije. Činjenica da i danas imamo oprečne stavove, da imamo ogromne razlike između predsjednika Republike, predsjednika vlade, zamenika predsjednika vlade, pojedinih ministara koji se, ne zamerite na rečima, uživali ulogu pa se ponašaju kao da su i sami deo estrade. Dok za Srbe na Kosovu i Metohiji i našu budućnost, budućnost svih nas, jer ovde govoriti o privrednicima, onda nasedamo na provokacije koje stižu iz Beograda, pa se to odnosi na neke, kaže, švercere. Ne, naša budućnost zavisi od toga da li ćemo sutra imati hleba, da li ćemo imati mleka, u kakve će nam škole ići deca, kako ćemo se lečiti. Da li ćemo imati slobodu prolaza u ostatak Republike Srbije. Sve ovo što je izneto, mi smo bili protiv platforme, jer je ona konfuzna, sročena na žurbu, u više verzije, u stavove raznih stranih ambasada, dovelo je do toga da smo mi danas sve dalje od Ustava i zakona Republike Srbije, a sve više deo kvazi države Kosovo. I to one iste države, nazovi države, koja je nastala trgovinom organa naše ubijene braće i sestara za prethodnih nekoliko decenija. Politika koju vodi ova vlada, trebamo da budemo iskreni, na ovo mesto se pogledamo u oči, kao što smo radili i prethodnih godina, jeste politika koja nas vodi u ambis, stramputicu. Dame i gospodo, braćo i sestre, samo Srbija nema alternativu. Koja crna Evropa? Nije bitna forma, bitna je suština. Ja nisam pravnik. Dovoljno je završiti 8 razreda škole, da ne pričamo srednju ili biti intelektualac, da shvatimo da je ovo grubo kršenje Ustava Republike Srbije. Ali pošto mi je struka, navešću jedan primer. Ne volim da se vezujem za njih. Kada su Amerikanci počeli borbu za nezavisnost, druga polovina 18. veka, znate kako je počelo? Prosuli su tovar čaja u Bostonskoj luci. To je čuvena bostonska čajanka. Navodno, britanska kruna je htela da im smanji porez, da bude samo malo, mizerno. A oni, kao borci za slobodu, za nezavisnost, rekli su nije bitna forma, bitna je suština, želimo nezavisnost. E tako i mi, ne treba nama ni 100% od te naplate, kako kažu, gde će biti jedan Srbin. Pa braćo i sestre, za Srbi ne sede i u KPS-u, zar ih nema i u Kosovskom zaštitnom korpusu? Pa kakvi su to Srbi? To su bivši Srbi. Pa naći će oni opet nekoga koji će da prihvati to. I šta smo uradili? Možemo li mirno da spavamo nakon toga? Molim vas, nemoj da me shvatite pogrešno da ovde kritikujem bilo koga, kao pojedinca. Jel shvatate o čemu se radi? Možemo li mirno da spavamo mi nakon ovoga? Šta je do nas? Nama je pao veliki teret na naša pleća. Jer smo legitimni predstavnici naroda koji nas je birao. Šta će biti sutra? Kada nama istekne mandat? U kakvoj državi da živimo? Koga da biramo? Ko da nas zastupa? Znate? To su sve pitanja na koje mi nemamo odgovore, a trebamo zajednički da ih nađemo. Zašto da se ustručavamo? Da se pogledamo u oči, jer mi smo pozvani. Zašto moramo da budemo složni u nečemu što je štetno? Baš zbog toga da bismo bili konstruktivni, jer mi drugu državu nemamo.
Vlast je takva kakva jeste, neka je narod bira na izborima. Isto kao i mi. Takvi smo kakvi jesmo, ali su nam građani 4 opštine danas, mi koji smo ovde, severa Kosova i Metohije, dali mandat. Možemo li mi da okrenemo glavu i da prećutimo? Da ne damo odgovor na to? Kako ćemo odavde sa Skupštine da izađemo, da pogledamo naše komšije, naše rođake? Znate, sa čim ćemo pred Miloša? Mislim da ovo ne vodi zaista ničemu. Ja sam ovim svojim javljanjem za reč hteo ne da nekoga prozivam ili da razbijam to nazovi jedinstvo, jer jedinstva poodavno nema u Beogradu. To su činjenice, jer oni kojima je narod poverio mandat za nešto što su govorili u predizbornoj kampanji, a okrenuli su da vode dijametralno suprotnu politiku i to onu koju smo svi zajedno napadali, većina, 90% nas prisutnih ovdje, nije ni tada bilo prijatno. Ali zašto danas da stvari ne nazovemo pravim imenom? Ako nisu kadri da očuvaju Ustav Republike Srbije, da se drže rezolucije koje je usvojila Skupština Republike Srbije, da prekinu pogubnu politiku Evropske unije i da zahtevaju pregovore na nivou koji je viši i koji je garant, a to je Savet bezbednosti, jednostavno neka podnesu ostavke, pa bio to jedan ili drugi ili treći ili peti premijer, nebitno iz koje stranke. I ovde isto apelujem na nas koji živimo, koji nemamo gde drugde, krećemo od svog primjera. Nebitno ko će od nas sutra da bude, kako će da se zove predsjednik jedne, druge, treće, četvrte opštine. Nebitno ko će od nas koju funkciju da ima, ko će da bude direktor. Crna naša budućnost koju ovde ostajamo, ako nas uklope, a sve smo bliži tome, u tu šiptarsku državu Kosovo. Zato treba da dignemo glas, da zajedno iznađemo rešenje i da na taj pravi konstruktivan način jedinstveno pokažemo Beogradu da mi jesmo deo Srbije, pružamo podršku, jer vlast nije isto što i država, ali oni neka upamte da su mandat dobili od naroda, kao što smo i mi na severu Kosova i Metohije, i da ne činimo ništa što je u suprotnosti sa onim što je Ustav Republike Srbije, što je rezolucija 1244 Saveta bezbednosti, jer, dame i gospodo, Evropska unija je naš dželat danas i kome to nije jasno, nema drugog izraza nego jednostavno zatvara oči i ne želi to da vidi. Evropska unija nam otima Kosovo i Metohiju kao što je uradila godinama pre toga sa drugim našim delovima, a mi ovde trebamo da ćutimo i da prihvatamo, da se slažemo sa tim zarad nekakvih mrvica koje ćemo da dobijemo sa te strane. I samo još jedno ovde pojašnjenje u vezi tog jedinstva. Da ne zamerite, izašao sam i najavio se koga i šta predstavlja. Tako nemoj da shvatite da je razbijanje jedinstva i beč koji nosim, jer ja ovim upravo branim Ustav Republike Srbije kao što čovek koji već punih 10 godina trune u Haškom kazamatu gde su ga poslali ti isti sa zapada, brani ne samo nas, Kosovo i Metohiju, već brani i Republiku Srpsku i okupiranu Republiku Srpsku Krajinu i Srpsku Crnu Goru i Južnu Srbiju, odnosno Makedoniju. Iz tog razloga i zbog toga nemoj da shvatite ovo kao nejedinstvo, nego dajte da se potrudimo da nađemo zajedničko rešenje i dogovor i da nastupamo zajedničko, jer jedino Srbija nema alternativu. Hvala. Gospodinu Tomoviću, posle desetni reč. Gospodin Đoković, odbornik Skupštine opštine Kosovska Mitrovica. Poštovane dame i gospodo, ja neki današnji utisak imam u startu da neke ljude jednostavno očigledno ili nisam dobro poznao ili ne mogu danas da ih prepoznam. Pa prema tome, a sve apropo stvaranja, očuvanja digniteta, odnosno snage institucije i toga, ponovit ću vam neke stvari. Kao prvo, da li pamtimo naš referendum? Kao drugo, da li pamtimo naše sednice, naše skupštine i naše odluke koje smo donosili? Kao treće, da li pamtimo kako je i šta je radio prethodni pregovarački tim i prethodnici koji su se bavili Kosovom i Metohijom, počevši od predsjednika države? Vratit ću se malo na to. Kao četvrto,
Pamtimo li koliko puta smo, odnosno oni koji su imali prilike da razgovaraju sa tim, pod navodnicima, glavarima, velikim ljudima, koliko puta su obmanuti, da ne kažem prevareni, i koliko je tu bilo laži. I kao peto, pamtimo li, i koristim priliku, pošto par puta nije bila sa nama, da pozdravim bivšu koleginicu Stojanku Petković, pamtimo li rad, odnosno neku borbu u prethodnom mandatu, kad otprilike besmo smo nešto jedinstveniji, pa se ne delismo baš mnogo na naše i njihove, ali dok smo bili opozicija, bili su nam dobri oni u vlasti koji su naši, a sad kad smo vlast, sad su nam dobri naši, pa nam ne smeta ako predložimo, mala digresija, 15 kandidata tamo za funkcija, svih 15 kriminalci i lopovi, nijedan ne prođe bezbednosnu proveru, ali su to naši, pa na kraju proći će i tako dalje. Prema tome, to je ono licemerje, to je ona naša nesreća koja možda nas uništi, a na dobrom smo putu. Imali smo mi neke naše, i to dobro znate, koji su ostali u Beogradu i koje ne zanima ovo Kosovo više, nažalost, kojih nema danas ovdje, trebali bi da budu. Da im ne pominjem imena, nisu vredni i nisu dostojni tog imena. Da vam ne napominjem da je najsrećniji čovek kada je usvojena rezolucija ova nesrećna o Kosovu i Metohiji na osnovu otupele platforme, dakle malo tupe, da ne kažem tupave, jer to je sam onaj autor ili koautor i ko zna ko će ga biti, ko je tu oštrio, ko je tu pio, to ne znamo baš svi. Na osnovu te otupele platforme najsrećniji čovjek je bio Borko Stefanović, pa se zahvaljuje ovome i tako dalje, hvala. Ono što je on predlagao u prethodnom mandatu, rezoluciju, to je bilo cveće prema ovom trnju koje je sad usvojeno, ali to nije moglo da prođe. I prethodni saziv parlamenta, niti ove skupštine, da se razumemo, dakle ovi odbornici i ovi predsjednici ostali koji su bili, nisu mu to aminovali i nisu mu dali za pravo. Ne na skupštini, čak ni na odboru mu nismo usvojili ni jedan izveštaj, ni jednu odluku i svi smo tada bili jedinstveni, nismo se delili. Ali sada smo potrčali pa idemo u Brisel, kao da nas je neko izabrao i neko poslao. Ko je koga bre poslao, ljudi moji, da kad smo mi to? I još ono što moram da kažem, gledajući direktno Slavišu Ristića, ono što me posebno pogodilo, neka podlost, ali bih volio da znam čije, nije sigurno njegovo, da su njegovo ime ispredali, upotrebili, pa kaže u Briselu kao predstavnici Srba sa Kosova učestvuju Krstimir Pantić i Slaviša Ristić. I sad onaj naš običan čovjek pročita to, to je pisao danas, to je pisala Politika, to je pisao Blic. Dakle, u dva medija, možda i više, ali ja sam u ta dva medija našao. I pazite, sad Ristić treba koga vidi da se pravda, a onaj koga ne vidi kaže, Boga mi ljudi, ovo je gotovo. Kad je Ristić otišao tamo, to je završena priča. To je gotovo. Dakle, to je, što bi volio da moj prijatelj da kaže, vrsta specijalnog rata koja se vodi protiv Srba. Protiv Srba na severu Kosova i Metohije. Kad se dotaknemo cijele priče politike, naravno o Briselu, o tome neću da kažem nijednu reč, za mene to ne postoji i ja o tome sam rekao na mnogo višem nivou i mnogo višim ljudima, bez straha, šta o tome mislim i kako o tome mislim i dok sam eto malo nešto se i pitao, uticao sam koliko sam mogao, sada se na sceni su neki novi likovi, neki novi junaci, novi heroji, pa vidjet ćemo kako će nas odvesti, ali bojim se neće to baš nadaleko otići. Dakle, ovdje je problem naše politike, naše priče, naših, da tako kažem, odnosa i gledanja na stvari. Rečeno je, i to dobro znamo, da Brisel nije statusno neutralan, za njega je ova nesrećna tvorevina po nas, Kosovo, kvazi država, za njih je to država. Za Prištinu znamo šta je. Pitanje je krucijalno po nas i tu je jedino gde možemo da utičemo, da li je za Beograd ovo država. Tu mi imamo to pitanje i mi to pitanje moramo da postavimo onima koji su nadležni, kojima treba postaviti. Bojim se da Beograd, čak i srećno ili nesrećno, a ne mislim da je slučajno ili da tako kažem, nesmotreno od predsjednika vlade, inače bivšeg nosača kofera, slučajno pomenuta ta stolica u Ujedinjenim nacijama, mada uzgledni nosači kovčega ne misle nešto mnogo bolje po nas i tu nema neke mnogo velike i bitne razlike.
nije slučajno pomenuta ni ta stolica, pa je posle kao pravdano i tako dalje. Pa onda, kad ga pitate da li je autonomija srpskih opština za vas autonomija u državi Kosovo, kaže, pa da li sam ja pisao platformu i tako dalje, pa to vam pišu u platformi. Ili ako ga neko kao Marko Jakšić pita konkretne stvari i tako dalje, on onda ide na lično, a šta ti, ili ga pita sam među, kaže, a tvoja deca rade u Evropskoj uniji. To isto kažete, da ti Đoković, ti si pijan, ja ću ti srezim, ali tvoj kriminal i tvoja izdaja, ili kako se to već naziva, to bih volio oni pre mene, koji su Borisu Tadiću stavljali čular, ne znam šta sada čekaju, koji su Borka nazivali, zna se kojim imenom, i tako dalje. Ne znam zašto su sada malo taj vokabular prilagodili ili promenili ili malo ga ublažili ili u skladu sa tim evropskim tendencijama malo su uzeli njihov rečnik i tako dalje. Mislim da je to pitanje za sve nas, koliko smo časni, koliko smo čestiti, koliko smo pošteni. A dakle o tome koliko puta su nas slagali ili neke direktno, a neke od nas posredno, ja već ću vam primjer recimo Borka Stefanovića. Taj je lagao gde god je stigao. Kad je rekao to za vas ne važi i tako dalje, onda ga je recimo konkretno moja koleginica pitala gde to Borko piše za nas na severu ne važi, ne piše nigde, kao što se sad vidi da ne piše nigde. Dakle, posebnost severa, nema te posebnosti, nema, ali opet da ne bude nesporazuma, nije Borko to sam odlučivo. U toj vladi su bili svi koji su sada. Samo je novo da su umjesto žutih ušli Nikolići, odnosno sad Vučići. Tu nema razlike. I nije bio, niti je Mlađa Dinkić, niti Ivica Dačić, niti bilo ko, niti PUPS, niti bilo ko njih nije želeo da ruši tu skupštinu, niti tu vladu. Htjeli su da sruše Srbe sa Kosova. I uspjeli su u tome, nažalost, pa je spalo da se srpski glas nigde ne čuje. Pokrili su i medije i Ustavni sud, da se razumemo, znate vi da Ustavni sud i sudstvo u ovoj zemlji nije nikada bilo ni kod prethodnih, ni kod ovih nezavisno, i da ćemo malo popričekati tu odluku Ustavnog suda. Dakle, to je sve. A zašto? Zato što bi naša, odnosno njihova deca, za naših baš briga, ostala gladna, nemaju leba da jedu, ako ne uzmu evropske pare. I dakle, treba ući u Evropsku uniju, uzeti evropske pare. Oni bre više vole pare nego vi iz kancelarije za Vojvodinu, koji samo gledaju gde će šta da lape. Tako i ovi naši u vladi, sadašnjoj, i u tim oligarhijama, te strukture i toga. Mislim da nije ovo smešno, ovo je prilično tužno i tek će se neko na kraju smijati, ali se bojim da mi nećemo biti ti koji ćemo se smijati. Na ovakav način, kako ovo ide, vidimo svi kud ovo vodi. Dakle, Borko vas je obmanjivao. Sećate li se, ako nije državna tajna, posle 25. jula, dakle, da ne kritikujem ili da ne pričam, ne kritikujem, nego iznosim činjenice, o jednima iznosimo svima. Predsjednici su bili, šta im je rekao Boris Tadić, da ih ja ne posjećam, da kaže ovom narodu šta im je reći. Mislim da su neki put pominjali, možda su neki zaboravili. Šta ima od toga? Bojim se ništa. Dakle, i to je bila obmana, da ne kažem, ili ako vam je lakše, ajde srpske da kažemo, i to je bila laž. I šta nam sad sleduje? Sad imamo naše predstavnike koji idu tamo pa pričaju da li će da uzme 20%, 30% ili će Jugobank ili će tamo ćemo. Ljudi, ostavimo bre tu priču. Dakle, to je pitanje. Ako budemo prihvatili da je ovo država Kosovo i da mi živimo u državi Kosovo, tada ćemo razgovarati o tome. Dok nismo prihvatili tu priču da je ovo država Kosovo, onda nema priče o tome, ljudi. Koliko puta smo rekli, želimo da ostanemo u ustavno-pravnom sistemu Republike Srbije. Tačka. Širimo dalje temu. Nećemo terati Albance da žive u tom sistemu. Ne žele. Nećemo ni da oni nas teraju da živimo u njihovom sistemu. Tačka. Imamo li snage, ima li naš Beograd koji žudi za evropskim fondovima, da ne kažem evropskim trgovima i ostalom, ljepotom koja ih tamo čeka, ima li snage da nekome to kaže? Ako nema, neka kaže nama, Srbima sa Kosova i Metohije i ostalim koji žele da budu deo države Srbije, mi smo vas otpisali. Kao što je vrhovna komanda u Prvom svjetskom ratu otpisala puk majora Gavrilovića, tako neka oni nas otpišu da kaže izvinite, ali 7 i nešto miliona, ponavljam 7 miliona i 200.000 popisanih građana Republike Srbije, mi ni popisani nismo, žele u Evropu, njima se žuri, ne mogu da žive bez Evrope, vi ostanete tu gde jeste. To bi bilo najpoštenije da kažem mi to moramo da priznamo, to da prihvatimo, vama nek da Bog nafaku sa neke druge strane, idite kod Tačija tamo ili kod koje već Haradina i borite se tamo i šta vam bude. Ovako je krajnje licemerno ili, srpski rečeno, pokvareno i nepošteno što se radi.
Dakle, mi, ono što možemo, naravno, pozvaću vas one koji mi veruju u ovom domu, a nadam se da nemaju razloga da mi ne veruju, da nikako ne prihvatimo da glasamo za ovakve izveštaje, niti da imamo naše predstavnike, ni da dalje učestvujemo u tom radu, dok ne raskrstimo sa time, dok ne isteramo stvari na čistac, pa da znamo da li mi tamo imamo odnos 2:1 ili, nažalost, Srbi sa Kosova tamo gube već 3:0. Da li je svo troje protiv nas? Ne iznenađuje mene i ne nervira me i ne ljuti što je Brisel protiv nas, niti što je Priština. Šta ste drugo očekivali od njih? Meni je, a nadam se i vama, glavni problem, drage sestre i draga braćo, drugarice i drugovi i tako dalje, što je naš Beograd protiv nas. Mi hoćemo da budemo Srbija i ništa više. Brisel to neće, Priština to neće. Pitanje za Beograd, da li Beograd hoće da mi budemo Srbija? Mi to moramo raščistiti i raskrstiti i saznati pre svega toga, ili neko ovde možda, ne verujem da ima odgovor na to pitanje, ali do tada o ovakvim stvarima, o ovim nazovi carinskim pregovorima i ostalim, naravno, iza toga idu paketi i korišćenja ličnih dokumenta, to je već ranije bilo, nego jednostavno dok utvrdite kamen međaš, dok ogradite tor, posle ćete vi da kontrolišete ko ulazi, ko izlazi, kako izlazi, ko se žigoše, ko se striže. A onda se tu malo kasnije to gleda. Ne ide se tu frontalno sve odjednom. Mislim, nema tu razloga za žurbu. Bitno je slomiti Beograd, april mesec dolazi, treba napisati pozitivan izveštaj o predaji i uništavanju sopstvenih institucija, da još jednom ponovim, pa vi znate koje stranke su pozvale svoje članstvo da ne učestvuje na izborima u opštinama Zvečan, Zubin Potok. Kad vam to nešto govori, da ne ponavljamo stalo. To su neke bolne odluke. Ja kažem, vidim i neke koji nisu diskutovali, koji su ranije trčali po međuzoni s motornim testerama, nisi mogao da prođeš od njih ni peške, a ne šta je kako. Danas ih nema. Danas gledaju da može se nabavi neka niva, se uzme 1000 evra ili tamo neka kamera ili neka procena trepći ili tako nešto, gdje ćemo šta da maznemo ljudi. Stavite, to je propalo što propalo, dajde vam mi da ukrademo nešto, da odemo u Knez Mihajlovo ili u Beograd, šetat ćemo tamo i bit će nam lepo. Biće vam lepo i neka im je srećno to što im je lepo, a nekima kamo sreće da je daleko lepa kuća, a nama šta sleduje ono što je večito. Nikada dobro nije bilo, ne bojte se, neće ni sada dobro biti, borba i što kažu na zubima i noktima, to nam sleduje i ako imamo snage, želje i volje, mi ćemo nastaviti. Ako nemamo, koplju trnje i srećno vam bilo. Vi ćete nabijete reč ko glas plaća. Poštovano predsjedništvo, dragi kolege, odbornici, malo sam prehlađen, ali pokušat da bude malo glasan, mada me još uvijek dobro služi grlo. Malo mi nešto sveta. Na svakoj skupštini koji su zajedničke, pozivamo se na neko jedinstvo, a meni smeta iz tog razloga što očigledno je da to jedinstvo i oni pre, a i oni sada ne sprovode u delo, iako je to zaključak uvek naše skupštine koje ovako deluje impozantno pred medijima i pred celokupnom svetskom javnošću. I volio bih da kad predsjednik kaže da imamo punu većinu i kad je zaključak jedne skupštine koja ima većinu kao danas i uvek, da je obavezujuće da te odluke moraju da sprovode kako u Beogradu, tako i u Briselu. Iako je moj veliki prijatelj Pantić rekao da je bio pre u svojstvu zamenika kancelarije, mislim da ne treba da se krijemo iza kancelarije, jer kancelarija radi svoj posao, a znam da je odluka Skupštine opštine Kosovska Mitrovica zadnja bila, na koju je i predsjednik insistirao da budemo jedinstveni, jer su svi odbornici glasali pozicije i opozicije da mi nemamo predstavnika sa prostora Kosova i Metohije na razgovor u Briselu i nismo ga ni dali, ali zašto to pominjem? Zato što u medijima kažu da je Krstimir Pantić predstavnik Srba sa Kosova, to je severa Kosmeta. Sad, da li ko zloupotrebljava te funkcije, da li i medij ili neko drugi, ja to ne znam. I volio bih neko mi objasni. Neću puno da pričam, javio sam se kao državni službenik Ministarstva finansije i poreske uprave, gde
očigledno da svi nismo obdareni za neke poslove, pogotovo kad se priča o sistemu carina, PDV-a, akciza i ostalih poreskih obaveza prema poreskim obveznicima sa prostora Kosova i Metohije, ne samo severa Kosova i Metohije. Lično sam bio i prisutan da se pominje i danas carina, PDV, akciza. Predsednik vlade juče kaže plaća se PDV i akcizna roba, a danas se kaže carina. To meni smeta. Zašto smeta? Privrednici iz prostora Kosova i Metohije su rekli svoje da ne žele da budu u poreskom sistemu takozvano nezavisne Republike Kosovo i to su već u jednom dužem periodu i dokazali i mi na ovaj način njih sada rušimo. Predsednik opštine Kosovske Mitrovice, gospodin Krstislav Pantić, verovatno neiskusno u poreskom sistemu, rekao je pre, kaže, dobit će svi privrednici PIP od Agencije za privredne registre. Nikada nije poreski sistem prestajao ni od 1999. godine do dana današnjeg. Svako ko je želeo i imao je mogućnosti i uslova, on je registrovan zakonski kod Agencije za privredne registre i dobio je PIP preko poreske uprave, to je Ministarstva finansija Republike Srbije. Ja sam veoma dobro razumio to. I ne treba, ja znam da su zloupotrebili, što je, ne znam da li su i predstavnici iz televizije B92 prisutni, kada su na Insajderu rekli da ima registrovan Žika, Mika, Pera kod takozvane Republike Kosovo preduzeće ili je poreski obveznik, što su oni zloupotrebili tada, pa svi koji su bili registrovani kod UNMIK administracije, pretočili su ih kod njihovih institucija da bi mogli da se hvale time da imaju srpske privrednike u njihovom sistemu. Znači, zato govorim, ne niko da napadam, nego samo da ukažem da moramo stručne, adekvatne ljude da iskoristimo u ovoj priči koja na ovaj način, formiranjem nekog fonda i banke, mi rušimo ceo kompletan poreski sistem Srbije, a znamo i sada da se podsjetimo da su sve skupštine, prvo Skupština opštine Kosovska Mitrovica, a onda i sve skupštine, koliko ja imam informacije sa severa Kosmeta, donele odluku da traže samo sistem da se sprovede PDV-a na prostoru Kosova i Metohije. I mi moramo za to da se izborimo, da vratimo se u sistem, jer radnim odlukama su želi da poštede sve nas na ovim prostorima, međutim, neko je to sada zloupotrebio i želi da taj sistem pretoči u takozvanu nezavisnu Republiku Kosovo. Zato moram da vam kažem, svi oni koji pregovaraju ili dogovaraju, da nemaju pravo da donose nikakve odluke što nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije i sa odlukama ovih skupština, kad kažem ovih mislim na skupštine opštine Kosovske Mitrovice, Leposavića, Zubin Potoka i Zvečara. Zato me malo pre zaintrigiralo kad vi rekao ste, gospodine predsjedniče, tražimo čoveka da se sprovede sistem fonda, banki i ostalih iz poreskih uprava, iz Kosovske Mitrovice, tako ste rekli. Nema čoveka koji sme da prihvati promenu sistema, poreskog sistema na prostoru Srbije. To može samo da se promeni Ustavom Republike Srbije. Ako Ustav Republike Srbije kaže da Kosovo i Metohija nije više u sastavu Republike Srbije, onda sve pada u vodu. Ako i dalje je na snazi naš Ustav, a mi znamo da smo i mi na referendumu rekli svi, što rekao 99,9%, da smo rekli da nećemo u nezavisnu državu, takozvanu Kosovo, onda ne znam ko ima pravo da kaže da hoćemo ili da sprovodi neke odluke po Briselu ili bilo gde. Ja se ovde borim za svoju državu i za svoju porodicu i za naše porodice.
i nikada u životu neću biti, sigurno mogu da budem bilo šta u životu, ali neću biti izdajnik. Ja se zahvaljujem puno na pažnji, hvala lepo. Gospodin Alagić, član opštinskog veća Zvečan. Dragi prijatelji, malo konfuznost u članovima predsjedništva, ne znam zašto, ali dobro, vjerojatno imaju razloga. Kao i uvek, kad vam se obraćam svima vama, kad imam tu čast, to je konkretno pitanje, znači predsjedniku opštine Mitrovica i članu pregovaračkog tima, kako se sad već to zove više, sada, ove sekunde, pošto su nam, uvek vam govorim da su nam sekunde bitne, ono što se mi zajedno dogovorimo, šta je sada na carini ove sekunde? Sada. Znači sada. Kako se prelazi sada carina? Ne ono, dogovorili smo se ovo, pa bit će, pa neće. A možda hoće. A možda i neće. Znači, sada, ove sekunde, šta se pregovarački tim dogovorio? To je onako mnogo bitno za nas, za živote naše dece i svih nas, naših familija i svih nas. Znači, to je ono mnogo bitno, što mora odmah da se odgovori. Da mi odmah ovde znamo šta je. Znači, posle mene očekujem da će moj prijatelj Krstimir Pantić da ustane da mi kaže šta je sada ove sekunde. Da ne bi ja seo u auto pa dođem da proverim šta je tamo. Pošto ja nisam mali privrednik, ja sam običan čovek, radnik i da vidimo šta je. To je mnogo bitno za nas sada. A ostalo idemo dalje. Sedimo ovdje i kao što sam i prošli put svima vama rekao, ja sam za 24-časovno zasedanje, dok ne ostanemo ovdje gde jesmo i dok se ne izborimo za ono što je bitno za sve nas. To je ono što vam ja lično govorim. Naravno da vam nisam pomenuo ni pripadništvo stranke, jer ja i nisam pripadnik ni jedne stranke, ni zalažem se za naše jedinstvo, naravno. Da li ga ima ili nema, ima ga bre. Nemoj to da pričamo ima ili nema, ima. Kako nema? I tekako ima. Zavisi do nas ovde što sada ovde sedimo. To sam hteo da vam kažem, a od gospodina Krstimira Pantića očekujem odmah odgovor šta je sada na carini ove sekunde i da posle toga idemo dalje u neku priču. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Alagiću. Gospodine Pantiću, ćete odmah da date odgovor. Izvolite. Poštovani gospodine Alagić, odgovorit ću odmah prvo na vaše pitanje. Ovog trenutka... Samo malo tišine, molim vas, se čujemo svi. Ovog trenutka i u buduće, sve dok se ne bude postigao nekakav dogovor, primenjivat će se režim saobraćaja koji se primenjivao i do sada. Dakle, nikakvih izmena neće biti. Ovo što je važilo do danas, juče, prekjuče, važići u buduće, dok se ne bude postigao bilo kakav dogovor. Što se tiče prometa, ja ne znam, tu gospodin Zvezdan Jovanovića, mislim, iz Mitrovice. Gile, prezime, kako beše Zvezdan? Mihajlović. On me je pozvao bio pre nekoliko dana, imali su problem prilikom prelaska prehrambenih proizvoda i štampe, jer im je iz poreske uprave traženo da svakog dana uzimaju evidencijone listove. Na našu intervenciju to je sređeno i štampa, mleko, hleb stižu ponovo po staroj proceduri kako je bilo i prethodnih nedelja pre nego što je ta sporna odluka bila
doneta. Dakle, gospodine Olagiću, primenjivaće se režim koji je važio do sada i primenjivaće se sve dok ne bude postignut nekakav drugačiji dogovor. Što se tiče primedbe gospodina Lazića, ja sam u Brisel išao kao zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, ne kao član pregovaračkog tima. Išao sam da vidim šta ti ljudi rade, kako pregovaraju, da se upoznam sa radom i dao sam neke primedbe. Ja nisam član pregovaračkog tima, imate službeni glasnik Republike Srbije u kome piše ko su članovi radne grupe. Mojeg imena tamo nema. Što se tiče konstatacije, gospodina Lazića, ja ne znam da li on slušao ili dremao, mi smo rekli da nismo prihvatili čak ni registraciju koju je UNMIK imao, a koju su Albanci zloupotrebili, da nismo pristali da PIB broj daju prištinske institucije, već da je na naše uporno insistiranje prihvaćeno od strane Evropske unije i Albanaca da se koristi registracija koju je izvršila Agencija za privredne registre u Kosovskoj Mitrovici. Dakle, srpska registracija će se koristiti. I, gospodine Đokoviću, mada nije tačka dnevnog reda, pominjali ste pre neke kandidate SNS-a koji nisu prošli bezbednosnu proveru. Pominjao Vučić, nisam ja. Ne, vi ste pomenuli, ti kandidati neće dobiti funkcije na koje su bili planirani, nisu prošli i neće dobiti funkcije. I što se tiče konstatacije gospodina Jakšića, da ne zna da li je autonomija u okviru Kosova ili u okviru Republike Srbije, mi smo čuli da će biti donet ustavni zakon u Narodnoj skupštini Republike Srbije kojim će biti regulisana autonomija i Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji u okviru Republike Srbije. Zahvaljujem gospodinu Pantiću. Vi svi znate kako je i šta se desilo sa platformom i kakva je bila. Bila je oštra, pa je zaobljena, na kraju je postala tuna. Što se tiče tog ustavnog zakona, to je pod znakom pitanja, u ranjanskom sistemu može da bidne, ali ne mora da znači. A što se tiče kakve autonomije, ja mogu da citiram ono što je pisalo u Politici. U Politici, na pitanje novinarke Biljane Mitrinović, predsjedniku vlade Srbije, da li je to autonomija za Srbe u okviru nezavisnog Kosova ili u okviru pokrajine u sastavu države Srbije, predsjednik vlade Srbije je izbegao odgovor. I u tom grmu leži. Zahvaljujem gospodinu Jakšiću. Za reč se javio gospodin Ristić, predsjednik opštine Zubin Potok.